National Highway Kolasib Khawpui chhung CT.MAWIA Kolasib JAC Tipper Assosiation Hruaitu an lawm lo. Tukin zing darli velkhan Bilkhawthlir Kuhva Chingtu Pvt.Ltd chuan Keicham Bilkhawthlirah Kuhva phur Bolero pani an mana zing darli velkhan Phaisenah Burma phur chhak an man bawk. Kawnpui khawchhunga VC Pvt.Ltd Bualpui VC chuan thuchhuah intawm siamin Dr. thawk zingah document hmang Pvt.Ltd an chuak le Health Minister Lalrinpuii hmalakna lawmawm an soi. Clear to te chibai ule Lalrinpuii kania chanchin thari lo ngai thlak chhun zomang. National Highway Kolasib Khawpui chhung CT.MAWIA Kolasib JAC Tipper Assosiation Hruaitu an lawm lo. National Highway Kolasib Khawpui chhung CT.MAWIA Kolasib JAC Tipper Assosiation Hruaitu chuan voin khan na thona hmun hi an tloa rasur noya black topping an tho chhun zom chu top chanturin an ngen ngal ane JAC Hruaitu Tipper Hruaitu ti hian voin ve khan na thok tu te na tho dan an lom lo thu Kolasib DC athil om dan hi an thlen ngala Paul Hruaitu le mimal thanem ngai te poin Kawnpui tha a om nge theinan vil an chunzom tur thu don ani bawk ane. Tukin zing darli velkhan Bilkhawthlir Kuhva Chingtu Pvt.Ltd chuan Keicham Bilkhawthlirah Kuhva phur Bolero pani an mana zing darli velkhan Phaisenah Burma Kuhva phur chhak an man bawk ane. Bolero AS11R 1519 Moscow din khalle Bolero AS16A 4343 sajat khala changin Burma Kuhva hi bek son pali veve an mana Phaisenah hian truck ML11 4736 avobi ka champhai mol koi khal atangin Burma Kuhva bek za som pani an man boka Phaisan police a hlan ngal ane. Kawnpui khawchhunga VC Pvt.Ltd Bualpui VC te chuan thuchhuah intawm siamin Dr. thawk zingah document hmang le Pvt.Ltd an chuak le Health Minister Lalrinpuii hmalakna lawmawm an soya he Dr. hi Kawnpui CHC a thawk ani le zel chupui an ti thu le tun hnu a thlengnon to lo se an du thu an soya ni thunei tu te chuan document hmanga nalak ani na konga chui zui ngai le in nam hnoin om chuan dananga hmalangei tura an du thu te Kawnpui CHC a dental surgeon da le ngei ni se an du thu an tar lang bawk ani. Nimin khan Mizoram POL trip somruk pakhat le LPG trip somni paruk phurlu ani a Vaireng te supply department sin danin diesel hi trip somli lotin petrol po trip somni pakhat alota diesel hi Kolasib district a ATS filling station baka Vaireng te filling station pali Mizo Fedlal Sanglena filling station RM filling station le JKL filling station chantur trip khat cheu atela petrol po Vaireng te le Kolasib Mizo Fed chantur trip khat ve atela ne LPG trip somni paruk lo zingah Mizo Fed Kolasib le ramle na Indian Kawnpui chantur trip khat ve atel bawk ane. Mizo Infiamit and Olympic and Matson ve theina tura rabi poimo Mizoram Sports Conclave masaber chu vo inkan Aizol Folklena Baptist Center man ane. Khwalian Chief Minister Pulaldo Omachon Sports Conclave chu Mizoram le India a infiam na lama do thu sam Atlantic theina na rabi poimo masa zenkong bul in chanani in a soya Olympic sangni somthum paruka athen huna Mizo Infiami tamzok an in lan theina turle Kovel Infiami Ropui le Traber Bertine na in el na machon theitura in cher chhuana tura hmalakna masa ani atie Pulaldo Omachon Mizo te chuan infiam na chi sang an ngei na hle ti soyin infiam na meiba ka annun phunga Pvt.Ltd ani atia hlotlin na in lompui hun le chaklo na in torpui hmun ani ti soibokin infiam na chu in unaw na le in pum khat na siam tu poimo ani ti soiboka Mizoram Sports Conclave a hian Mizoram chunga infiami langsar sang chol to le infiam te baka Sports Association Hruaitu te antela India ramhua pa infiam na Hruaitu lok tak le Marchak State Changin Manipur Meghalaya le Assam Changin an Sports Minister te an local khoma infiam na lama masona tur poimo sang te an soi khoma ne vo in ba ka naktuk po hun man chunzom tur ani anga in lom na hun thu soitu Mizoram Sports Minister Pulan Nging lawa marchuan Mizoram Sports Conclave chuan racha achwa be sei thu soyen to na nau pangkum ria ta changa kumsom panga vel te chuan Olympic sangni somthum paruka thlen huna wanglai hmang tur ani atia chungmi te ta na kong lo sel chu na poimo ani ti soyen taksa le ril ro ba ka mun ma thanei tur hmalak a poimo ti soye
Olympic to te thlirin ramlian le hausalo po in infirmi thatak tak an nei thei ti a chung mi te ang chuan mi zo te po in anti-om chi le tha an thlan thiam apoimo ti asoi bokani Mamit Kuhva Chingtu pol te chuan kuhva ro phur tu te chunga engpo thleng se mo an phur lo tur thu an soi Mamit Kuhva Chingtu pol Executive Committee June som sangni somni palia nei chuan Mizoram kun na thok tu te thar chhuah kuhva shalna chungchanga har satna ommek chungchanga thuchhuah an siama kuhva ro tor thin te chunga engpo thleng se mo an phur lo tur thu an tar lang ani Mizoram sarkar in Mizoram thar chhuah kuhva ra shalna konga har satna ommek ti top ani theina tura Burma achanga dan lawa kuhva ro lu thin ti top tuma thei top chu a hmalakna an thlopa kutna thok tu ten an thorim na ra singa ram economy choi kang thei khopa kuhva tharmek ani lain chimle mar chakle thlanga kan chin pun mek laia har satna thlen thei zonga ram dang kuhva ro dan lawa tol thin te awanga har satna an tok chu rap thla kan ti a hetiang ti ching man tur an lawm fote mani hlokna chau uma rem lawa lir thei hmanga phur kwal du kan lawm thin te hi awan tuai thla kan ti kunna thok tu te har satna to mek chan chhuak tura athima war po thulawa hmalatu hachek bial Kuhva Chingtu Cooperative Society Bilkhawthlirah Kuhva Chingtu Cooperative Society te hmalakna hi an thlop tlata sarkar le danin a phal lo ti lui tlat tu te hian engpo tok sela an mani chauchua an ngaya atop thlengin an do zel don an ti mamit khawpui le a chevel paltlanga dan lawa kuhva ro phur kwal hi an rem ti lawa man chu an ni chuan an chunga engpo lo thleng sela kutna thok tu ten mo an phur lo tur thu an tar lang ani Mamit Kuhva Chingtu pola hian chung ko member zathum vel an inziak lut to a kuhva mun hi trin sangkha zathum panga vela zaw an ching mek ni in kuhva hi kung noi kwa sing ruk sangli zathum somruk pariat en kol mek ani kum sang ni somni pathuma tanga somni pali chung khan kuhva thar shalna atangin cheng noi somruk vel shal chhuak anga chhut ni in har satna omlawani chuan kuhva shalna hi sangni somni pali atanga somni panga chung hian cheng noi za somnga vela Keicham an be sei ani Aizawl District Congress Committee Hruaitu Rathar te chuan voin khan avoi khatnan executive meeting an neya he hun hmanpui tu MPCC President Bualpui chuan ti takzet hma kan lak chuan Congress hi kan thole thei ani ati Congress sarkar na thok to then khate chuan an shilauti soin MPCC President chuan mason na thoro pui tak te hi Congress sarkar na tho ani a kan hun kal to a kan na tho hi aro pui ni ti in NLUP te po achor tu tam tak an thu soya Bualpui chuan mi ten in thlan le a chuan Congress an sarkar le meyang an ti thian kan tanrol chuan kan chakle thei ani ati tho ho na borok a that phot chuan hlotlin na kan chang thei ani ati a kan ho tu ten mo phur na chang tu te an ro thi kan poma kan tho pui that chuan kan hlotling ang ti ka ring ati Bualpui chuan remna le muan lo thleng tura Congress Party na tho te kha hlu ma ramboi la she phalo chuan an she thiam lawani ti in kum somthum paruk chungin engma an tilauti chu adik lawani thu asoya MPCC Treasurer Dr. Lalrinpuii po in thu soin ADCC hi afakom hle a Hruaitu thar kan in rota engma social na le lung oilo na omlavin kan try to tharte in thawpui the hi in fakomani in teima ka ngaya teima taka in tho chuan kan hlotling le ang ati he hun hi pulal bing thanga pachuaw President ADCC chuan kai shwaya pusi H.VANLANGHAKA Vice President ADCC in hun ser phangin PRL Vala Vice President MPCC le pulal raw enga General Secretary MPCC chuan thu soibuka Pvt.Ltd zela Vice President ADCC chuan introduction a pe a vote of thanks Pvt.Ltd Treasurer ADCC in anei bawk ani Indian Army asipai changdo tan phase 1 paltlang te tan June nili le ninga hian Rajiv Gandhi Stadium Bualpui Aizola recruitment rally nei ani don hetatel thei candidate chuan an admit card le rally notification an tarlan document kim sangnen hemini hian zing darlia in report turani a candidate hi he rally a hian kilometer khatle point paruk tlan te physical fitness test dangbaka intele taksa shisel na te endikani anga candidate shortlist tele admit card la mulautan army recruiting office Aizawl ang event thei ani ang agniverse recruitment le rally nei tur chungchang a thuchang zo shedu tan le written exam result a candidate shortlist takte ming shedu tan official website www.joinindianarmy.in enthei ani he army recruitment rally nei tur chungchang a voin khan Aizawl DC conference hall a
additional DC Isaac Lalrinpuii havin department shang IOT in mukhomin an mo phur na theute soi hawani a additional DC chuan army recruitment hi kumtin tumkhat ne thin ni in mizo thalai titan a hlawm na an mu theina kong ani awanga apoi mo thule sarkar department te po sipai Lalrinpuii hi a hlotlin theina na tangtlang turin asomani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e